megalayapost.news. Kasengkur lapang pelun haga jela Meghalaya kala khol aware ya borok kikur lapang banya poi khnang syaga jinglang ba jangka kur lapang ka banlong haga laipau terik kulalingkot arjar opsan hamadan nyelek kai football kasnong umdihar di Bohai distrik gembala penpau du general secretary kasengkur lapang pelun uba arbitres lapang ber vice president uba bayatelang lapang kilong ba kini jinglang ba ka kur lapang kan sedang nadu kapor kendai biji mestep hakba ya kini jinglang ba on penyai penbet rinti lingba ka kur lapang bahap haga nongpo unit haga jinglam uba shining lapang kum presiden berba one chain lapang kum general secretary kita kena ngilam ke sengkur lapang pelun kila pentipru bahag ketiga sengi kindan ki program prepare kamtam ke jingpen ku burom ya kinong kit kam batmai ke kur lapang nak benta usnam arjar arpsan hadu arjar arpra berkum juru kindan ke jingpen ku burom kerpang yu Dr. Didi lapang kumu kenyirang ba ke kur lapang bat bala bat ru kum MLA barim konong po menteri rang ba ke jela baru menta babat ke kerdan kum advisor ke sarkar jela hak benengkong ni sepen pau ke jing sungu yo blai bala pelak ingi season 4 kumni kum bangilong mentah te nakaliang ka junga kum uai nagi nukit kam hapo jongka kor lapang central body bangala sajid kum u vice president te nakaliang ka junga bat nakaliang jongka executive committee hiboro hadin bangila dep man yelong hagi nigi benai gi bradep bangin pelong ye kenika jing kenduk jongka kor lapang pelun hiboro kowe jongka bri nyutrap bat ngin pelong ha kalai foterek hangte ha posnong dihar ka bahap hapo jongka nongpo unit te kumta nakaliang kujungi ngi lingba kanika social media ngi pentip syafi baro ki kor lapang ki badon chajan basya jengai ba pisubha ban ya platform nakamta kanika jing keduk lang kujungi ka ba sisen cisnem te kum ki kimi ki pa ane ki kun samla lane ki kini rangba ki bahap hapo jongka kor lapang ba pinya simkhya ya ka benta ka badai ban dia kenduk ban dia siamlang ban itu itau ha ka tega sngi de ngimde ban ong bala lami no nakawe ka ying lami ka kemi bagi khun kinam lek chu lane lami ki khun bagi kimi kinam lek chu indrai ngide ban dia poi renti nadu ki kimi ki khun ki ba wat ki khlung ki khana aru ban dia poi renti sya ka tega sngi khnang ba ka program ko jingi ka bangi thumu kalong na ka benta bangini itu itau namar ba kakur lapang ka jingi kalanang roy hagi di sngi ki bamenta kumagidon nadu napo ki jirang ki badon cepo nongpo sning ki badon umroy nang ta ki badon cepo saat ki badon cepo that bat kumta ter ki badon hapo jong ka Shillong Union teng ngakentu ipi paro ba pin sim khay ni benta te don ki bom tipro te lengba kan ka social media subhaban petip lem si ki wero ki badon cekika tre ni ki badon cekika pule ki jungki ba kin ni poirenti ha ka te ka live potrek bat ha ka por khandai beje menstep kanon kajing stang ban sim kerteng namenta kinongwan cakte kajing lang kor lapang hiboro kowe te lingba kan social media ngi khot ngi wari hiboro ba subha ban priang ban pentip lam ne ko kubor sikiwero nga wal butus lapang de general secretary jong ka sengkur lapang pelun te lomba ki kane ka social media ngakwa ban pentip shopee ba kandon ka jingya kendulang jong kikur pelun borok kowe ha dihar ha kalai pau tarik arhajar arpusan tena kaliang kakur ka khot kaya wer ya pi baro ki mi temen ki kinyi rangba jongi baro ki kena kelung ki samla baro banya poi lang ha kate kasngi na ka benta kajingya kenduk lang ber kajing itu itau lang jong kakur lapang ni baro kowe kene ka program gila organize habaro ke khasi jengtia kan long lang ha kaju ka jaka tengi kerpat ya pi baro kikur lapang hi baro ki badon ha ka briu nyutrep baro jong ka Meghalaya bakin ya poi ha ka te gasngi bat nakaliang ka komiti ngela penbe ki program ha ka te gasngi idon ki program naga benta bat ai burom bat ban priang burom naga benta ki nokit kam ki bathmai bat ha kajing don rangkat lang kunyi rangba jungi umahe didil Dr. Didi lapang ubadero ex chief minister bat badero advisor government of Meghalaya de nakaliang kakur sachisin nakaliang ko jonga bat nakaliang president bagi nokit kam baro jongka kur lapang pelun hibro ko we ngi khot ngi wer ya pi pin ya poi ha ka te gasngi bat ka program ngin sedang nadu khandai beje men step hadu ka siteng sngi te nakaliang ka jonga
tangkat nehi ngai blai beng pi sachisin nam takikur to blai kur do yo pi ku blai shibun ku blai sijarmu Meghalaya Post.news.